Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендерді оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Бүгін бізде бірінші бөлім, бірінші сабақ. Жанды табиғат бөлімі. Живая природа. Тақырып күз келді. Наступила осень. Перед тем, как начать урок, прошу вас поддержать мой канал, поставить лайк и подписаться. Жаңа сөздер, новые слова. Новые слова надо записать в словарь и выучить. Өзгеру, изменение, сыныптастар, одноклассники. Ұл, мальчик, қыз, девочка. Теперь, ребята, давайте посмотрим на картинку и скажем, что мы видим. Мектеп, оқушылар. Теперь прочитаем предложение под картинкой. Табиғат өзгереді, природа меняется. Үшінші сыныпқа барамыз. Мы идем в 3 класс. Олар менің сыныптастарым. Они мои одноклассники. Послушай текст и ответь на вопросы. Бүгін 1 қыркүйек. Күз келді. Күзде сабақ басталады. Табиғат өзгереді. Жапырақтар сарғаяды. Күн суытады. Әлібек 3 сыныпқа барады. Бұл Әлібектің сыныптастары. Сегодня 1 сентября. Наступила осень. Осенью начинаются уроки. Меняется природа. Листья становятся желтыми. А Алибек идет в 3 класс. Это одноклассники Алибека. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Бүгін қай күн? Сегодня какой день? Бүгін 1 қыркүйек. Күзде не басталады? Күзде сабақ басталады. Күзде не өзгереді? Күзде табиғат өзгереді. Әлібек нешінші сыныпқа барады? Әлібек 3 сыныпқа барады. Олар кімдер? Олар Әлібектің сыныптастары. Екінші тапсырма. Суреттерді мәтін мазмұны бойынша орналастыр. Расставь картинки по тексту. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы, үлгіге қара. Әр сөйлем бойынша сұрақ жаз. Прочитай текст и составь вопросы. Мен 3 сыныпқа барамын. Я пойду в 3 класс. Менің сыныбымда 10 ұл, 12 қыз оқиды. В моем классе 10 мальчиков и 12 девочек. Бұлар менің сыныптастарым. Это мои одноклассники. Бұл Анель. Это Анель. Мына сыныптасымның аты Саша. А этого одноклассника зовут Саша. Менің сыныптастарым әдепті, ақылды. Мои одноклассники порядочные и умные. Олар табиғатты жақсы көреді. Они любят природу. Теперь надо составить вопрос. К каждому предложению составляем вопрос. Например, первое предложение. Мен 3 сыныпқа барамын. Я иду в 3 класс. Сен нешінші сыныпқа барасың? Ты в какой класс пойдешь? И дальше үлгі, это пример. Сенің сыныбыңда неше ұл, неше қыз? Олар кімдер? Сенің сыныптастарың қандай? Это только пример. Вы можете составить свои вопросы. И дальше вы должны еще продолжить. Келесі 4-ші тапсырма. Оқы, салыстыр. Прочитай и сравни. Менің сыныбым. Сенің сыныбың. Оның сыныбы. Бұл тәуелдік жалғау. Это притяжательное окончание. Мой класс, твой класс. Теперь давайте устно разберем. Слово «сынып», класс, заканчивается на букву «п». Но когда добавляется окончание притяжательное, «п» меняется на «б». Теперь следующий столбик. Менің сыныптасым, сенің сыныптасың, оның сыныптасы. Мой одноклассник, твой одноклассник. К слову «сынып» добавляется суффикс «тас» и образуется у нас новое слово «сыныптас». Теперь следующий столбик. Менің сыныптастарым, сенің сыныптастарың, оның сыныптастары. Здесь разница в чем? В том, что тар – это множественное окончание. Значит, здесь у нас притяжательное окончание добавляется после множественного окончания. Мои одноклассники. Келесі 5-ші тапсырма. Суретке қара, сұраққа жауап бер. Ответь на вопросы устно. Бұл қай мезгіл?
Сенің сыныптастарың қай мезгілді жақсы көреді? Это какое время года? И твои одноклассники какое время года любят? Например, первая картинка. Бұл жаз. Екінші, бұл күз. Үшінші, бұл қыс. Төртінші, бұл көктем. Келесі 6-шы тапсырма. Адасқан қосымшаларды орындарына қойып жаз. Добавь правильные окончания. Қыркүйекте, күздің, барамыз. Продолжите дальше сами. Теперь вместе прочитаем келжаттайық есте сақта, чтобы правильно поставить ударение. Сыныптастар, шын достар, бірге сабақ оқитын. Ортақ бізге бір жоспар, білім ортақ тоқитын. Есте сақта. Запомни. Қыркүйек күздің бірінші айы. Күзде табиғат өзгереді. Біз 3-ші сыныпқа барамыз. Бұл менің сыныптастарым. Не забудьте подписаться на канал. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. Рахмет. Спасибо за внимание.